Mancing ah. Ing, melayangan, tawa nak ngabu dungki ngabu palas kan mancing. Kotek temuan di palas maruyo. Yang kita kan ngah pedih ada. Nah, melu kan mancing lu awak. Nasbo. Nah, talu goreng. Nah, asli banget nih, lempong palas nih. Bepang nganga. Oi. Bepang nganga. Ye. Buin nih kene. Kaden saja bepang nganga nih kene kan di ngelunga palas kati. Nih kisarnya apa mulai? Ada bonco sagung nih, bonco sagung. Gara-gara jelemut tuh pasti ngorah taluh goreng. Sing mana buk dia wa? Abu darang nasi biji pane. Lacur. Ye nengah. Adi enggak ngah. Apa man? Jelemut nih apa gara-gara awak kata sing mapo mancing. Adi awak pelihang. Coba talu goreng. Kalu ngo. Duh sepenuang kena dadi kata anak mancing situ nang orang taluh isen. Se. Ara mancing bonco sagung. Basang seduk. Samping si kuning ngamah wis ya. Ara ngarep kisare malu. Irago ini dadi makento sampi dalam sampi. Apa tuh? Sudah dingin ada. Ada sakit ada nasi. Ini apa nasi mai? Nasi bagus nih. Ada hajung di subuh sedang melahin gitu. Sedang basang, sedang seduk nih. Lem mancing sing mapo bisa. Sedang melah nih maruyo. Jangan ya. Nggak mau nasi jangan. Apa sih kuang apa nih? Ada. Ini warag saja basang jangan saja nasi tuh. Kali ini itu bisa tuh nggak? Eran ba. Suanu. Aduh jelemu gue pameralik sih ngado. Si ngerti ban. Ngarit ki sare bu ini. Tuh bakal kena rambanga bu. Adi bu ya aduh goban hapus tuh.
nak jegek ke dia? Wih. Tahu-tahu nak jegek. Nah pegang jero anak istri, siro keragan jero neniki. Tiang wantah putri kang, sana ketuduk beli untuk kadi. Mudiang jero iriki ring kubun titiang. Dua ning beli sana nuduk tiang untuk kadi, makin tiang saya ge ngayahin dia. Sapunapi carane titiang mangdo jero anak istri dan mewali budal mereka malih ngenah malih hical. Sapunapi carane titiang niki. Makin cak-cak beli kang punika mangda tiang tan mawali ring kang punika. Makin karangi jagi cak-cak beli. Mangdo adi ten wali budal meriki. Adi dua ning karangi sampun cak-cak beli. Nyak ke adi dadi somah beline. Nggih, titiang misa dia beli. 1000 bidadari yang tawarkan cinta, 1000 cinta tawarkan bahagia, tu singkal mekised. Adi beli jani lakar ngarit melah-melahannya di Jumana. Nggih beli. Om Swastiastu, Ratu Dewa Agung. Mabitar lugro titiang jagi matur. Riko wentan anak istri ceget gati. Yen saihan ken ajak jegekan prami. Joh. Cegegang anak dah mereka. Iya, dong seken tu. Nyen tu nyen langkunan ni. Iju mana? Lan jani juk kamu. Kelah anak kita masih ben nganten. Niko kurnani nengah agat ceget gati punapi. Tu agung ngak kayun. Nah, yen buka kita rausi. Lan jani pulang makejang balu prajurit lanjut jani dia. Ngalin. Inggih, tiang saya agak tu. Ratu Duagung, yen ing kandanang titiang ada 100 sungsut ring kayu. Yen ing arsa ledang nikang mantan sareng titiang ratu. Sira uning titiang presiden ngewantu Ratu Duagung. Ratu Duagung, mamit ukrayang titiang ratu. Napi sejatine pikobet saking ratu puniki ratu. Nah, yen ni dewa jani melet now. Apa kesujatian pikobat nini benen beli. Jani tingehang melahang pang tatas i dewa now. Tuh ditujoh di tengah alase ada wijadari ane angono kurnan teken inengah ke panjak gelah sing cocok panjak gelah ngelah kurnan jeke kekitu. Yen beli buka tedong jagat ini beli ning ngelang jagat ini cocok pangus beli ngelah kurnan ni jekek nekadi wijadari kitu nya nadi. Napi Ratu Duagung? Ratu Duagung, jagi merabian malih. Titiang nonton cumpu Ratu Duagung. Napi uang titiang puniki dados permaisuri Ratu Duagung. Titiang iriki sadia sarang Ratu Duagung. Sama lihat titiang jegek. Ayu, kulit titiang putih. Dados ratu kagoda sarang nak lulianan ratu. Napi uang titiang puniki Ratu Duagung. Sampunang ratu, sampunang rarah istri malih ratu. Nah, kamu ni dewa di, yen dewa tetap singsal, sing ngut ya beli, sing mang beli lakar nganten. Yani dewa kelugra mau pamit oleh puri dini. Kamu mau pamit? Ratu Duagung.
Wih, kini nasib dari parakan. Harusnya mau perang, ragu. Mungkin padang tuh deh. Sangkal tunai masuk ke beden tieng. Bisa maco? So, awak so macam. Maco dua, nulis dua. Ibi tunai maco surat. Adik sing bisa cai. Tulisan sih depo. Maniban kita masuk. Masuk, awak paling tua gula di sekolah. Kan udah diparakan ini di padang. Yang kedo nyoman pede ada. Bukan. Nah, jadi jak dua Sudang belum mesiar ke Sudang. Iraga patut ada manusia hidup di bumi ini. Patut iraga bersyukur. Apa je ican kan ide sang yang dewasa. Patut iraga syukuri nah. Kita boleh jadi. Mani bandu bersyukur. Onde. Sek dua dulu. Bapak tu dari 6. Teka ibu baru bapak kenyam-kenyam cahaya jam bangun. Iban. Man kita oleh raja. Kemudian nunjuk anak lu. Pai raja do sing susun ngalih nak lo. Aja mundur juga permaisuri nu sing ngalih nak lo. Nah cahaya dulu biar munyi jak dulu. Mai tutuk awak. Parakan lengok. Ane len. Jom, ngal. Diam kan kaya, kau kejak kijut Tiang. Mai. Tolongin Tiang. Li. Mai ngalin. Ih, ada cara kurang awak punya glow-glow tuh. Li beli Tiang sing banyak. Nah, ngoyong adi. Beli jeng lawan jelemo-jelemo nene. Ji, cai pajak gelah cai. Cai sing cocok cai ngurangnya bidadari gitu ni jegek. Laki ni cocok laki yang ngambil bumi gini. Oke. Yang kenten ratu. Presnot sing tadi pasang ratu. Kejang, matiang. Pasukan lu tipis gak mah kejang. Nih toleh ya nih. Makin ngiring ratu lawan tiang. Jangan pasukan ngaman si selu untuk kene bayon aras mereka tangap tuh. Mai, lan jadi wakil lawan wakil. Mai ratu. Bangun. Aja lawan mereka.
Mungkin beli sampun dadas raja, mungkin betikan ya beli. Inggih Hadi, ri sampune beli mangkin sampun keadegang dados raja, pasti ke beli melaksanusane becik, mangde sami rahayu. Inggih, wanta asa punika satu itu tukang pancing iwau. Sane mangkin tetua saking tukang pancing iwau inggih punika iraga dados datme nenten dados loba utawi iri hati punika saneng ranayang iraga nemu sengkan. Inggih, bubutan tikian. Sukses. Sing kerasa petenggu mine kalah terus